Tapi na kung abi timpunan ko, miyapay hozo kababago da itimpu diti, inombo da popongo, diazu hozo vago da kadazan, inatay mo da kasahimban, bos kadazan, RTM, Kota Kinabalu. Napagod no? Opoy, naikat pinulokis, aha. Ito pinahita ko i-Josh, tayo ko Joseph Lodin, sundong tu deha isida isadu nga ohan ni kada rubay no masa da online ongo ako sa imban to ko diti papatod da hozo nga aw nadi sususa po tu maza da email kadimpot tu tulus da padimpotan pada dampatan da hozo diazu paihan niti ongo diazu da kasahimban tay ko itimpu da babazan niti bah iti na po hozo diti nga sinupo daw sandi i Joseph Lodin i ay tanda hugwan siyaw ko ka na naikot pinasi kiva hozo ko kamay da hugwan siyaw to iti na po ako panupuan hozo nga akon ko sa baba da montok ko ginava no po montok da pagun patay paganakan kinoizanon pasayhi kantakan nga di kabazagan da day timpagunta ko bigano ko sa datomo day donggongon biga di hozo no mo di aw na hay aw pa hay matad bay no amiti bay no ko komoy da hugwan siyaw ko ka di Joseph Lodin kinangoto ko. Isiyaw
sio Guan sio Kisundu banto sundu om sio Guan sio Inoboy kinabonoy kon sinio Guan sio Nabantu ko domagagasu Sobya biswang tu dan om suang tahun Otiu maton numiaga kondiu Pinakas numiaga do bovang Pinanto do tavaknu Sumakay ko do kuda Poy ngigit ko To ilang om Sandangaw Bida tata Umpoy sisip itavaknu Mimpanaw ko do'y ko kompungan Manambahay Monoy na Kung mohigan ka kadasa Si pangaso Inaso do sio Guan sio Kisundu bato sundu sio Guan sio Inoboy kinabonoy kot sinio Guan sio Sinio Tosio Osio Guan sio